Malia la fa longo mai lungo la tele. Talandoanga fo ia le uso ia masio tatu tu fine ia lilo mai ava mai na vai ia ele mo foi lava ono le tulanga le ngaluenga ia e mai se fo i le fianga fo i o ia masio na ali ia e mai se fo i o le tulanga su enga sa fianga ia manatu ta oto ia ilang tonu ma ia ta oto i panga ia le fo i mata upu e winga i le tu fine masio na to olua ia ma ia mawai ia le file mu ai i lo ulava tal tonunga te tau lo su ina pele mata upule nei vo le fa va ve tu isa tala nei ngalo ia te ulanga utele tu si la lo ni o ma fo fonga e tu sai fo i male mata upu a faila ua fa mai na le swafo le fionga i le li i malu o le malo ia na nai vani ta taula ona yeistanga te fifi e matua ia i mea nei ai le o le fa pa fala fa fo se i fa pene wa umi le afo i le suenga ai le ICC o ta uami o tonu i nai no one is responsible and be accountable after all this investigation somebody must be held accountable for this ia ma ma alo ia le suafa fo ia le dei so ia po le dei fo i tamali i ia ua tele tausanga o lana tautua i lea fo i le taupu paua o lo uama fo fo lea ma ue pe ana fa pe fo tuaina ia le tua fine alilo mai ava stay out of this the issue is pertaining to her husband and I feel sorry for her to be involved. But then you can't help it because it's your husband, your wife, and somebody that is very, very close to you. Opinion, my personal opinion on that matter alone. Antonu o le mta upu. E whantau le whianga i ana nei. Ia atonu o le sina mea lo fasili o lo wasa soifu o le vea. Son se vai atu nei le mai tau atu. Ia o le naua toe wala au lia mai e le mta ngā luenga i toifu. Ia tu le whianga i ana nei. Ile whaua wina leo na tuti. A iei la malona e peo le ta ua mai. Ya, po le alu whina ngalona iei pe umalawa o le whaasa mea mni te wasi o nei fua i se lua mata upuanga ili whamsinonga e winga lea. Ile le whainga luenga i ona nai. Ia ma le tele o nisi i mau vaenga o nei silsila iei a o lua i le mata upula. Ia, o le tūlanga la vai na ia o te iloe pe whaina o whai Samoa Observer. Ile reporter. Pena tala noa i ana nai. A wai pe inga mua ran me Samoa Observer ia le su. Pa mai o lewa sauni nai i whaila na su. Ia, o le toa lua leo nai le no fotu. Ele kalangoa la ia le reporter i ana nai. Ia, ai o le tūlanga na whonga mua. O le whatali le whai unga tustusia o na nai. E tu sai o le tūlanga o watu e reinstate, po watu e whafo i atu le mtanga alwenga o leo te whainga alwenga. Sa ami mai o tele i loa se mea, o te i le message mai e kia ue piki ka mai ki onga o ia alu le tas. Lea wa uli leo le asofarai lea. E wa aile a fionga le sui komsina. Ia, o lea ua, o loa o lea wa au mai le whaiunga. Ia, o lea lana beina o atu ia nai whai mai ale whai unga o leo le atu e whaingalwenga ai whaingalwenga i lalo le GP, General Policing. Ia, o le whaingalo le vaenga leo o nangalau tele. Tangalwenga o leo. La pou ia e kalia ngai kangi fo ia o akula i ki luma. Ia, mata upu uma. Ia, ma ia ngalwenga o tiu tele whamasinonga. Leo e baba ai tatou mata upu whamasinonga. Ea o le tūlanga nai General Policing. Le lawa fua e le whaatu mawina. Mwe na o se taimi, e temporary. Na o mai ele mimo ile mātou tilo ato mātou iaina ua au mai enis. Ai o le whaamtalanga na le na whai tu ina e le fionga sui komsina ia nai o le ato e whaingalwenga. Toi whai atu ngalwe le General Policing. Ia, o nisi a mea malmata upu le nata uaia e kilia atoa. Ele ai masana mea na whaia i le mata upu, ele ai sona se, ele ai se mau. E wha mau ni ai pe wha sa oi nai tu ua inga.
ia na whai a te ia o ia na liki ai le warrant, o le arms warrant, o le Paupenga ina o malo le malo. ia o le kamanga le au mai le pepana le sa ni elementstai ala wai pe whaatanga ai le whaaupenga ina o malo le malo mo se o whainga po se ngā ruenga whai lele kau le raid a leo leo ia o le tūlanga lana le whamtalanga a le whionga le li komsina le aise mea mama a koa kiria a koa se tūlanga whai lele o ia na liki ai le aise mau le ai ma se mea e tas e whaamaoni ai sa o ia na liki se arms warrant ia ma wha pia mai loa ia o le mata upu lena ia mai la tau fo ia uma ua a fia le mata upu le ia whatati ai wha pia e le toe o ia ile se talanoa e le lo tia fo ia e le ai fo se meo le awha ia i la tau ia ia o le ai wha matala mai e naila na alunga lea ma lana tali na ave fo i le komisina le sui komisina sa ia whai ia iu o pauale al vaenga o te taliaina o le whaiunga. Ne wai e tu fonga mai. O le vaenga le se me whai e la tau nei ma fuaina na tupu le mea lea. Ma whapena o na tu wa ia. Ia. Ai o le tūlanga alna le wai ai. Au mai ai whatatia te fo ia te whengaruenga la skofua. E la ki kilo le tupunga o mea ma le whanga solonga. Me mo whapena, ia mala titilo i. E o nai o te iloa ele o fia. O te iloa alo na langona ele o fia i. E mo i leo to fo i whengaruenga. Ai leo fia o nei. E nawe e sila fia fonga mua. Nawe e sila fia le tūlanga ele o fia i. O te elela ki whalea ngai na o mātou le. Ele mtau. Maadi elo. Elela titi. Elela kiki le mea o ia mātou. E ia na i mātou a inga i whafu. Wa FCCA ia mala. Au te tonu whalaputongo au lotu me whapena. Ma fuan ta akune. Ia. Ma ua foi man ma whanau. E ei foi manai wa makua le anga leo mea taimin nei. Wa uma foi nau mai le whaiungona. Ia e sisila i manato mawhina ngalo tangata. O lai whai mai la kou ia. Wa kaunga o inga mai loa kusala e la lango ala manato o tangata. E sa o mea uma ia e sa o uma o lo tō luan whaia. Pēla tu langa fo ilele whapena i se languna. I te lele a whianga i lele i titi. O te loa laile o fia nai. Ia ai o kele o whalawlawe fo iai. E wale se me whaingo fia man mo le tangata e fo ilele e au mai se whai unga i le tau ai malo manao. Awa le upul nei taua. E taunga tā le tau le leia. Maadi. E le taunga o fia le kau le leia ka. E le taunga o fia, taunga tā i o le tau le leia. Lo suafa malo ingoa o lo a inga o mātua o lo whanau o lo to olua. O ai lava e la i kiki songa pitanga i ate oi. E a fia umātanga tanai e le matau. Ia mau makua fuunga ngai e fuli mai whai uma mai maa. Ia e pēla le mena. Ia ai ole anganga e whaftai mai whamoe le ali. E le pē le whamoe i le atua fonga mua. Maadi. Awa o te iloa ole ali i lava sa multa i mea uma. Mana whamanino mai fo. O te avea fo le nei tūla e whaftai ai nei ia i la tau oi. E lafo mai befe au te stusia, la tau sa whamaru si au mai, la tau sa talo ina ele nei mata upu, e te tau ona whaafetai ei, ona o la tau lango ma la tau ina pea. O le tūlanga lava ia i le suenga leo. Wai, tere tangata o lo whapea mai, po le ale mea o mafuai ona, le ale winga o le tala le si kom sina kilia to lua mai mea uma. Ia. Ia, ole mua lava ia wai ele whapele i tala noa mai le au whaisa su enga lo to lua e su msa ili ina mafua anga o mea uma na tupu. Sa whi au mai fo ima whailoa mai ia ili tūlanga o lewa su ina ia. Ia. Ia lau mea su enga e whapena lava. Ia na whailoa mai ale nai o lo ia wa
tua ia fa mai o le telefoni lea ta mai telefoni na liki ia tua le warrant lea nga i le au ai esa ia o ia mea uma fa pena o tua ia o lo masalomia ia i le mea lea ia o roa uia ele moe fasili langa mo kuskala ele kai marolo e fai kainga ia uia me fai e fasili au fenga e kai milia la sopongu le mar kai milia ia e famtala mai fo ena ia cha ia e mea umana na ia o mea umana matu ai nga mana ia le fai mai le komisina le ai mase me famaungia longo winga la e fika ia ele famaungia ele oskel fongia nai na liki ai ele fa wa o mea nga le fa ilo mai nai na fa ilo ko o le fa nga il se suenga ia te siningia ia le telefoni mea fa pena le asole na loile tulanga le los fa ingale le leona liki le warrants le fe asa ia mea fa pena ya o mea na ta mai lo tolua ele io o tele le lo tola na tala no mai o nai lo sanga tai e fai mai nge ia se kanga kasa lo le akoia fa mai ai mai ele a ola me la e unga nge unga ka ia nala ia ona o le fielo e fai foi la kai so engo kai ka kuskala ia uma e o kai lo le kala le ma le me o le e o me umanasa o le ala le tonu a lilo mai ava wale ua saundo atu nei le sui komisina e le toi wha ua wina le sui ina le mata upule o la usili la ui ai wha fea le lua tau le leia lua o le ala le sao o tangata ia na tua ia ne fionga ia na dai o ia le na liki e tua ia wha matalanga ia po wha maumaunga ia o le awa ka kia se au mai whai unga pa le whai unga tustu sia mal fautuanga loia sili awa le ata mai o fautuanga na mai loia sili ia ia se au mai la titilo e polale tulanga e wale le mawal fai ngo tustu sia o le sa fa tu fonga mai le fionga le sui komsina ia ai se fatalia le fai ngo tustu sia ia polale finanga lo nai awa pe ya na fa tu fonga mo ngai ga ka le ka kala ele ngfo fa pe ya mama le la mama ele fa penale le fa inga mea o le foi sa o mawasa message oi il mtanga lwenga leo ile tulanga foi leo o le no ummi fatat ia min fatali le tulanga le suenga alanga le na fai mela na tala o le aso na la ko suspend ia na fai ile sa no nga le fionga le ali komsina ile foi suenga ele e lua vai aso tawa ia na fai le suenga le ia e fikala ia wa umiteli ia o le lana no foi ma sa fesiling ia foi pona le tulanga wa ia ai mo le taimini o te iloa o la o kua pia nai pona le tulanga ele tulanga le na tfina winai ai nai te sila fia fonga mua pe ana o fa te tapo kala me mua ele malie le pona salu ele malie na mi ko ele malie me sa i tulanga fa pe o mta fa pe nei e tawa na fa sa o le wa o le mela lo fasili la mo a faila le kilian na ile o yana likele warrant o aila na likele warrant ma lielo o ai na wa me ko nganga ka ma fa i tanga tane fertsu so engam fa me ia o aila na likele warrant pa faila le a faila le wa mawai si leo tulanga foi wa fasalaina i tulanga ia o le liki atu pa talanga i fafo mama ai ale ala le mela le fai ela tulanga le o le pe faila o makwakilia na ile seme o ai la ka awa e manino le saunanga le fionga le palmia le te ma wala ba e le tai mua na fa manino me le fionga le palmia e o akule o leo i o ile mele ye ile au kangaka i au ku i o le isa wale banga ngofo mai kangaka la masa ngi me wala ko lo leo akule o leo nga wali ki le warrant e o nga e sa e o nga i o mta upu awa ana fa apela oni tangata tawane ai o la to mafofonga e la vea ma afia se soifu o malo le malo mali a faina le ona nai ngali kinga
o ai la e kakaunga e o ai la e tu i ele mele o fasili foi lele wa o me uma ka ko ka ke lo uma fai fasili siringo me na le te fai atu ai e ele o la o ia e fai fo io ka pe ka ke fa vale lo ka ma fa na mo ia ele me ole me fa ngale lo ka ai ia kwa ile sa ole me se ala ku wa fai pe ya ai ole ele tata upu foi lele a fai la ele malinge ala le fa sa onga mele ole me tupu e tupu fo mai fe o lolo a mo ilona lo a fai kiria lo ko lo e taula na ma fa leila tangata ye le a fia mele i tulanga e mai le ma foi upo le fianga le lipan me mai le tasi foi se por kala mena fai isa no anga ia fonga Mari. Na o mai foi ka ko au fa sala lau fai la ko fa sa longo me wasoli kula fong kwa i mau ki ngoa me o mana ata ma fa se pe fianga le o fa fe e lo ka ma fa i lota fa longo lota ma fatia te lo fo lango na foi na na e lo to lo la e o me kai mi la e o ke ai e no fo o la i alo la ngo la i lo ale me sa o la o tupu la e ale o esen me le wa ngana ye ya ai ta total ya lu pe ma no fai uma Mari. po dale fai uma tu si o me le fo mo ya ya na ya o wi ngal fa malusia ngal fa mamukalia fa malusia na ia i lona mafau ma lana fautautanga tatau lana tofa ia na te whai ai le whai unga o le mata upul nei i lona tilo iai i le matanga luenga o leo ma le mea na whai ia te ia ole oki nei whapia tangata i tamata upu ma mata po kalame funga mua whapia e o ke kangi e pole a e ke rono ke kangi langa o se o korua sa fia i lana ngā luenga Mari. Nei ma se mea na whaapona i ai, nā alue whainga luenga mō tātou watunu. Sa kai ofisa sa ia seki le example le mō alum whanau sa moa. O lo iai mtanga luenga o leo. Kwa whaaponga i ai le mea le kupungi. E makua ese ala langi le sa wail mea le whaingi. Iunga i lungo nei tangata ia whainga luenga. Ya, tātou tu atu le li i malwha moi. Le ai ma se mea e tasi le mai tau mai ile atua i ai tātou uma whangamua. Mani la.